Masapol mo ti tulong ti algebra, o may kan pasulbaran ta detoy. So, the problem ket if f of x equals x squared plus 35 all over x squared minus 10, what is the value of f of 5? Anat kayat na nga sa 1 detoy. Sulbaran tayo no anati f of 5. Kayat na nga sa 1, amin nga values ti x kadetoy nga given ket agbalin nga 5. So, suktan tayo deta x agbalin nga 5 squared plus 35. Tapos, j bakit 5 squared minus 10. Tapos, solbarin tayo. 5 squared get 25. So, agbalin nga 25 plus 35. Tapos, ito ibabakit 25 minus 10. Tapos, 25 plus 35 get 60. Tapos, 25 minus 10 get 15. 60 divided by 15 get 4. So, the answer na ket letter C. No kayat mo pa ti ado nga videos ti math, follow dito nga page.